80% abenshi musanga muhamurerera abandi. Ibazaho umugore avuga ati ndashaka gusangira adresse yaho mbarizwa, nitwe ko mfite umugabo nanje ngira iryo shema mu bandi bagore abadafite ababo muzi ukuntu babimeze, reka nanje ngira iyo adresse gusangira aho mbarizwa, abana twona shugurika kazarera. Ikibazo kiri hese ni igitangaza. Ariko urumva umugore uvuga gutyo umugabo tinje gusa nemeye ko ambera umugabo ariko tago nzobyarana nawe, tuzobyarana nawe nzoza mzararere. Umugabo se afite ubushobozi bwo gupima ngo uyu mwana n'uwiwe cyangwa se ibyo ngibyo azobijamo? Reka da. Ni operation twise muri saro iwe. Tuzakora izindi 3. Se twese tukagira ubushobozi bwo kubikora. Abenshi tuzosanga twatwigisha abana batari abacu, abandi dusange turi kurera abana batari abacu, abandi basange kuva yanabaho ntaranabyara yitwa ngo abyaye 5 karenga, abana nabo mu muhana. Ukamusanga umwana uvukiye muri uru rugo, ukamusanga arasa n'umuhungu wo mu yindi nzu iri hirya. Hanyamurenge kwa kundi ngo nyirakuru ntiyavuka ngo amaraso ngo agenda nyina asa, nguriya mwana ngo arasa no kwa ba nyirakuru. Reka da, ntabwo ari ba nyirakuru. Uriya mwana uhaye we watureba, umwana uhaye urera afite se we gusa gumurere. Ndabasuhuje mbifurije igitondo ciza abantu bukeye ndetse n'abantu bugoroze, namwe tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, turamukije abanyarwanda, abanyamasisi ndetse n'inshuti z'abanyamurenge. Umunyamurenge wese ahari utarakagara turamusuhuje kandi tumwifurije gukomeza kunogerwa n'ibihe byiza arimo. Nawe uri mu bihe bibi komeza ubyishimire kuko biragutegurira ibyiza. Burya naje gusanga ibihe bibi niyo ntangiriro y'ibihe byiza. Abatameze neza, abari mu burwayi, ababuze ababo, mwese mpore kandi mukomere. Nta joro ritazarica, nta n'imvura itaza ihita. Umuntu burya akomera yarabanje gukomereka. Uwakomeretse wese niwe uzi ukomera, kuko ntiwakomera utarakomeretse. Ntaca abakomeyemo kuko ntaca aba yarize. Si n'umwarimu. Uyu munsi uba wishimye, ejo ubabaye. Uyu munsi uba ubabaye, ejo wishimye. N'ubuzima tubamo nyine tugomba kwishimira kandi tugomba kwakira, nubwo butaza bumenyerwa, ariko ni ibintu tugomba nyine kwitoza kumenyera. Turamukije abantu bari muri gakondo, abantu bari muhira, abantu bari iwacu, turabaramukije cyane kandi ko turabasengera ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze, Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze ibarinde, inakomeze bongera n'iminsi yo kubaho, ko murarwanira ukuri kandi muri wanyu mugomba kurwanira kubaho kwanyu kuko muri wanyu. Iriyinga rero uyu munsi turi na 2, turi na 3 purito, iminsi 28 z'ukwezi kwa 5. Turabura iminsi 3 ukwezi kwa 5 kurangire. Abagize ibyago muri uku kwezi, abarwaje ababo, kuri mwihangane ibihe ngo ariko ibintu bikabamare mu imbaraga, ni ko umuririmbyi yavuze. Ibihe nyine biba bikomeye, biba bigoye, ariko muzamwiga kujana nabyo. Nimba ari ibihe bigoye mu byakire, ibihe byiza. Erega Yesu ntabwo yadusezeranyije ubugingo bw'ibyishimo. Haya, tugomba kubabara, tugomba kwishima, tugomba gupfa, tugomba gupfusha, tugomba kurira, tugomba guseka, tugomba ikintu cyose kibaho kigomba kutubaho kandi tukiga kucakira. Iciza turacakira, ikibi tukacakira, nubwo ikibi nyine ntawe ushobora kucakira ngo abane naco, ariko uzusaba imbaraga kugira ngo ukomerane n'ico kibi nyine wahuye naco. Dufite amakuru menshi yaranze kino cungana, niko navuga. Mu banyamurenge niho twivugira, ndi bene wacu, tuvuga y'abandi. Ariko ibi bihe
nimba ari bya bindi Pawulo yavuze ngo ni bya bihe bya nyuma, nimba ari bya bihe by'imperuka, nimba ari bya bihe Bibiliya ivuga, nanje nawe iki cyumweru njewe naratangaye, mare gutangara mbona ibintu byinshi bibi biteye isoni, habe naho aho tureba warabibonye. Uyu kino kiganiro cyacu turacita operation muri salo iwe. Operation muri salo iwe. Uyu mugore wowe aho tureba, uwo mugore wabonye muri salo kwayikora biteye isoni, ntabwo yari muri lodge, ntabwo yari iwe abandi, yari mu rugo iwiwe. Uyu mugore twamumenye, tumare kumumenya, tumumenyeho n'amakuru. Uyu mugore ni umugore wubatse, afite abana babiri, afite umugabo. Amazina ye tuyavuga si ngombwa, n'umurara we tubivuga si ngombwa, ariko nawe ariyiza ahari ibyo yakoze ko biteye isoni. Uyu mukobwa nako uyu mugore murabona ko akiri umugore mutoya, ntabwo ari umuntu urageza 33, aracari mutoya nukuri, aracari muri 32 kumanura, ko bukiri mutoya, ariko reka turi kumuta umukobwa n'umugore kuko arabyaye. Uyu mugore ngo twavuganye n'inshuti yiwe, nawe uramuzi, waramubonye, twaganirije inshuti yiwe kuko iwe kugira ngo umufatisha no kugira ngo muvugane biba bigoye, kandi abazi ko n'ubundi icyo umushakaho ari amakuru ugomba kujana kuri kamera, usibye ko nyine arahitwaye ntawahamujanye. Ngira ngo uwo mugabo nimba ari umugabo nimba ari umusore, iwe ntawamumenye, habe niyo nyiri bwite mwivugira, iwe yamuhakana kuko ntabwo isura ntabwo igaragara. Ariko wa mugore we twarakugaye, tumare kukugaya twipfuka ku kanwa, tubura uko tukugira nyine, turavuga ati irindi shana riraguye mu murwa. Uyu mugore rero, umugore uciye ubwenge, si umwana, si umumineri, si under age, umugore mukuru. Ariko twabajije inshuti ziwe, none se Mana isi n'ijuru, iriya video mwebwe ntiyabakundiye imigongo, ko murabona gute noneho bino bintu birakirwa gute, umuntu ufite abana, umuntu ufite umuryango avukamo, umuntu ufite umuryango ashatsemo. Atubwira ko uyu mugore nyine niyo si yiberamo, niyo paradizo yiberamo, ariko kandi yakoze ubukwe, si umuntu wabombotse, yakoze ubukwe, ariko bikavugwa ko n'inshuti ze umugabo babana ntabwo amukunda. Ni kwa kundi nyine umuntu, ibyo nibyo twabwiwe n'inshuti za bugufi baziranye bakuranye, ngira ngo namubyara ukuntu uwo twaganiriye, gusa yatubwiye ati ukagira Imana we ntimutuvuga amazina, ntimudushire kuri kamera, nta kibazo. Uyu mugore rero yakoze ikintu gisa n'uburara akiri mutoya, abahungu bagenda bamubenga batandukanye, agira Imana niko nobyita. Uriya mugabo we aramwemera, kandi kurya ariko mbabwiza ukuri, iyo umuntu azi ibyawe byahashize bibi akavuga ati nje nzavumiriye, nta muntu uzihindura. Nibyo nyine bazabavuga, ariko guhindura umuntu biragoye, wenyine atahindutse wenyine pe ngo bimuvemo. Umugabo yaramubwiye ati nje nzamushaka, ndabizi ni ikirara, nzomushaka ariko nzomuhindura. Guhindura umuntu inshuti yanje biragoye. Noneho abashuti be bakamubwira ati ariko ukuntu uri mwiza, ndujanye n'uriya mugabo, uriya muhungu ni mubi, abana muzabyara bazaba gute kubera umuhungu ari mubi. Ngo umugore yagaze avuga ati erega abantu bose ngo mushakanye siko mubyarana, mushobora gushakana ukagira adresse yaho ubarizwa, ukagira nyine nawe iryo shema kuko ufite umugabo, akakurerera bose abo mubana. Nyamara haje ikintu cyo gupima ama DNA hano mu Banyamurenge muri Kenya, ndakubwiza ukuri 80% abenshi musanga muhamurerera abandi. Ibazaho umugore avuga ati ndashaka gusangira adresse yaho mbarizwa, nitwe ko mfite umugabo nanje ngira iryo shema mu bandi bagore, abadafite ababo muzi ukuntu biba bimeze, reka nanje ngira iyo adresse gusangira aho mbarizwa,
abana twona shugurika kazarera ikibazo kiri hese ni igitangaza ariko urumva umugore uvuga gutyo umugabo tinje gusa nemeye ko ambera umugabo ariko ntago nzobyarana nawe tuzobyarana nawe nzoza mzararere umugabo se afite ubushobozi bwo gupima ngo uyu mwana n'uwiwe cyangwa se ibyo ngibyo azobijamo reka damu ni operation twise muri saro iwe tuzakora izindi 3 abaza bashaka ibyo tuvuga by'ibimenyetso muzoza mutwandikira tubibeheza tubibereke ko ibyo tuvuga atari ukubura uko tuvuga atari ukubura ico dukora atari ukuvuga ubusa atari ukuvuga inkuru zidafite gihamya abo bantu barahari bose operation mu rugo iwe ibaze wowe waho tureba iyo video wabonye iyo video wabonye muri saro ni nagasuzuguro kabi cyane uwo kora ibyo bintu ndiyo bikorera kure no mu rugo iwe ku buryo ukamuzana umugabo nimba ari umugabo tubizi nimba ari umusore tubizi gusa ni igitsina hungu nibyo twabonye ukamuzana muri saro mu rugo rw'umugabo umugabo utarapfa utafunzwe uhari abagore bamwe sinzi uko muzamutekereza n'ukuri kiriya si igikorwa wakora mu rugo rw'umugabo uri kumwe n'umugabo wawe ibyo ni ibintu waje gukora kweri kamera twakubonye menye kuri kamera twakubonye bamwe bari kuvuga ati nyamara ko baramubeshera siwe ngo kuryaga iyo umuntu yambaye ubusa aza ahinduka tuzi umenya ngo ni runaka cyangwa se runaka iyo umuntu yambaye ubusa ukunambaye mbonye nambaye ubusa wonyitiranya bavuga ati ariko siwe ngo iyo umuntu yambaye ubusa nyine ntabwo aba ameze nkawe wanyawe aba nyine agize bino bintu byo gupima ama-DNA nibiza cyangwa se twese tukagira ubushobozi bwo kubikora abenshi tuzosanga twigisha abana batari abacu abandi dusange turi kurera abana batari abacu abandi basange kuva yanabaho ntaranabyara yitwa ngo abyaye 5 karenga abana nabo mu muhana ukamusanga umwana uvukiye muri uru rugo ukamusanga arasa n'umuhungu wo mu yindi nzu iri hirya anyamurenge kwa kundi ngo nyirakuru ntiyavuka ngo amaraso ngo agenda nyina asa uriya mwana ngo arasa nuko ba nyirakuru reka da tabwo ari ba nyirakuru uriya mwana we watureba umwana uhaye urera afite se we gusa ngumurere ngumurere rwose Imana izabiguhembera koko wareze abana b'abandi ukabakuza uyu mugore wenyine mu kanwa ke yivugiye ko kuba yarashatswe n'umugabo utari mwiza cyangwa se utari proud yiwe si ngombwa rega kumubzarira n'umuco kintu iwe gusagira adresse aza ko urara bwiwe yitwa ngo afite umugabo abzarirwe n'abandi babishaka cyangwa se abonyine akeneye n'ukuri reka mbabwiza ukuri bano bagore baturusha ubwenge bano bagore baturusha ubwenge 100%. Urarera inda itari yawe urera umwana utari wawe urya abo hirya bazavuga ngo umwana azamenywa na nyina koko kandi ko nukuri tibikomange mu gatoza ngo ufite abana beza ngo ufite abana benshi ngo warabyaye reka da umugore akubwiye abo bana aho bava akakubwira abo bana ukuntu bafite abana 5 ufite bafite base 5 batandukanye nawe uraho ngaho ngo njewe ngo sinza mzara abakobwa ngo nza mzara abahungu reka da ubizi guteka arabawe ngo nje ngo ngira umugisha kamusanga nyine umutipe kari komanga mu gatuza tinje ngira umugisha tuvuga turi abahungu 5 nabza abahungu 7 ta mukobwa uzuvuka iwanje ati mwacu tuzatuzara abakobwa ni Imana nizitanga abana wewe ishime kuko hayiguma kurerera abandi bino bintu nibiza byo gupima abantu bose twagira ubushobozi bwo gupima uzaye mwana korabyara umwana wowe wenda urumuzigaba korabyara umwana fotokopi nabongera ngo umugore wanje ngo nyirakuru ngo agira isano mubongera ngo wenda ngo niho ngo bzaturutse hoya tagaro bzaturutse ise ni havuka ahubwo nakwise ni ise ni havuka we nta makuru gusa ufite umugore ntiyo kubera imfura ngo bikubwire timwumvisha umugabo muri Amerika ufite abana 5 bose ngo 5 umwe wiwe ivoga bafite ubushobozi bwo gupima bakamenya nimba DNA yabo
babyariye ino baja hanze bashikiriya, umugabo akaza acurira muri umuntu ati tibo babyaye abakobwa gusa uceceka njengira abahungu gusa. Umugore umunsi umwe ngo byamara bimucika aravuga ngo ngwaye ngo nawe nguzo wikomanga ngo uzubyara ngo kereka nimba warabyaye hanze ko nta bana bawe tuzi kandi abyaye gatanu. Apimwa umwana wa mbere nta n'isano, uwa kabiri nta n'isano, uwa gatatu nta n'isano, uwa kane nta n'isano, ngo uwa gatanu nta n'isano. Umugore arambwira ati cakoza ubucura niho uzomubyara. Urumva ukuntu abagore basigaye batugenera, basigaye badutegeka wowe gusa umushake, numara kumugeza mu rugo niwe uzogupanga. Imyaka 2 ya mbere y'ubukwe nje simbyara, ndabanza ni enjoying aho ninabyara ntakubyarira, arabyarira ex wiwe cyangwa abyarire wenda mubyara we cyangwa abyarire gusa uwo yumva akeneye. Ubu nyine abagore nibo bafite amamuzi aravuga ati nje nzobyarirwa na runaka, naho uraho ngaho ngo twabyaye ngo umwana mwiza ngo ibirende ngo umwana ngo arasa na banyira umusarire. Reka banyirarume cunga neza niba atari bamubyaye. Ubu nyine ibintu byabaye ibindi, amapepo yakomeje kuba amapepo, satani yakomeje kuba satani. Noneho Imana twese zoduha ubushobozi tugira amafaranga so dupima abana bacu tubimenye. Uyu mugore arivugiye wenyine akanwa kiwe ngo tiko nashatswe n'umugabo mubi sinzomubyarira, nta mwana we nzobyara, nzoza mzarirwa n'abandi. Kandi uko mukora biriya ni nako indwara zigenda ziba nyinshi, niko amasida agenda yiyongera mu banyamurenge. Amasida karagenda avuka ku bwinshi, ugasanga umugabo yarapfuye yarashize yarahorose. Byagenze gute? Ngo yarwaye indwara idakira, ngo hara kwa muganga, ngo buri munsi ngo bamutera inshinge, ngo nimba ari malaria, ngo nimba ari iki. Gusa ukamusanga umugabo ari aho ngaho yapfuye nabi gusa nta kabaraga ntaki. Nyamara pima se durebe nimba atariyo. Umugore wanje n'umukristo, nanje ndi umukristo, ntawe sida yova hesida. Harahara hiziva bazoyimuheza nawe ikuzanire. Ndamya ko nyine umugabo afite ipfunwe ry'umugore wiwe, kandi ndamya ko nuriya mugore na uwo mugore wabonye muri sari wiwe, wabonye iyo video nayo wabonye y'iminota 4 wayibonye nawe. Numaraga ngo mutangire kwitana ba mwana ninde wanduje undi. Abagore muri guhemuka, muri kuduhemukira cyane. Nubwo nyine n'abagabo n'abatarishasha, ariko ibikorwa murimo si ibikorwa by'imfura, si ibikorwa by'abakristo, ni ibikorwa by'abapagani, ni ibikorwa bigayitse, ni ibikorwa bibi. Kunda umuntu uko ari, ube proud yiwe, ureke kuvuga gusa ngo nkeneye ngo kugira adresse. Ugira adresse ga ukomeze wikorere gahunda zawe. Ati nje mfite umugabo. Hari igihe kizagera cyangwa ko turanagisatira umuntu akazamasiga umugore bafitanye n'abana 5. Ubwo rugo akamara uvamo gusa kubera ibibazo cyangwa kubera ibyahabonera cyangwa kubera ibyakorerwa. Abagabo barahohoterwa mu ngo, barahohoterwa gusa. Umugabo wavuze akarengane kiwe, ngura mugabo ngo ni igipfu ntabwengagira. Arabugira aba kugira ngo uje kwicana n'umugore wawe muri ugo rugo. Nanone uwo ruvamo rwose n'ukuri bakaza bagutuka ngo warasenye, bakaza kwihangana iyo byanze uragenda nyine. Ngahe mbwira rero ngo umugore ngo adusura kuryamira iruhande ngo avuge ngo mugabo mwiza ndagukunda. Abagore ko muratukisha imiryango yanyu, mugatukisha imiryango mushatswemo, mugatukisha aho muvuka. Nimba ari ubusirimu tugezemo, nimba ari uko twese tumaze kugira za taci, nimba niki abantu babikanga, abantu babikanga. Operation muri saro iwe 1 dushikaze gukora izindi 3. Dufite amakuru, dufite ibimenyetso, ntagizo tuvuga tubikura mu mitwe yacu. Ukeneye ikimenyetso twokiguha, ariko si ngombwa kubishira ahangaha. Mwarabibonye, uwo mugore mwaramubonye, muri ya mugabo mwaramubonye, nawe turamukora ikindi kiganiro.
mugende mwiyubahe, mugende mukore amanyanga yanyu mufitemo n'ubwenge, ariko ntacu uhaye ukamera aho ngaho ntagishimishije, ntakiryoheye ijisho, nta kintu kinejeje abera, nta kintu kinejeje ubwoko bw'Imana waje kutwereka. Papa. Ariko nkaburi iyo wamenye ko video yagiye hanze nawe ukayibonera, uzugira urumeza rungana gute muri wowe? Cyangwa uza wumva isi yakubanye nk'akagi. Ibi bintu rero muha mukora ni ukuri abantu bamwe bazoza biyahura kubera ipfunwe ry'ibintu bizaba biri hanze. Ejo mwaba mwumva runaka ngo yiyahuye kubera gusa kutakira ikintu camuguyeho ari we wagiteye. Ibyo uhaye ukora ukeneye kumara kubikora ngo bisubiremo birebe. Ese ubundi muza mubikora gute mwebwe kugira ngo mutereke kamera hariya mukora ibyo mukora, kamera yayo bari recording? Cyangwa ni filime muzamukira tubimenye tukaba tubinjirira. Nimba muzamukora filime z'urukozasoni muzobivuge, muzovuga ati njewe nibyo mbamo, niyo si yanje, niko kazi kanje, nibyo mpemberwa. Aho ngaho nyine twokwakira ko kuri uwacu tukabana nawe nyine tuzi akazi ukora. Mwiyubahe, mugende mwiyubahisha. Wa mugore we waratubabaje kandi twarakugaye, n'abandi bose babasohora ziriya video, biriya bintu biragayitse pe, biragayitse. Mugende mubireke, muzoza mubikora tubibona, ko tuze dukoremo inkuru. Tuba dukoramo inkuru rwose, tubavuge, tubamanuke. Mwenyine ga mwamwimanitse. Iyo video wabonye niyo twatuvuga, uwo mugore muri saro yiwe niho twatuvuga. Ariko sinzi ese umuntu abayaguhaye iki kugira ngo wemere ko bakora recording? Abayaguhaye ibintu bingana gute? Ninki kiye giswahili aba yakoreshe kugira ngo uvuge ngo tera kamera nta kibazo turi recording? Ni ikiye kiguza aba yaguhaye kugira ngo umwemerere ngo video ifatwe? Ico kiguzi kiba kimeze gute? Ni zahabu zingana gute? Ni amadolari angana gute? Ni ubutunzi bungana gute kugira ngo wemerere umuntu ko muryamana kimwe ica kabiri ko kuri recording video? Aba yaguhaye iki? Mugende muhinduke, mugende mutekereze ibyo muhamukora, kandi mugende mubivemo. Turabakunda cyane kandi turabashimiye abadukurikira ibitekerezo byanyu, abatugira inama, abadukosora aho tuba twakosheje. Muri abantu bacu kandi muri abantu b'agaciro, muri n'abantu b'ingenzi ku buzima bwacu. Turabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi, bigana byacu nakagaruka. Ciao. Mwitegura izindi operation zitatu zigiye kuza. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, turabakunda. Ciao, bye.